Siyabekela igaba lapho kusiphiwe ngoNtombela bafethu ngicela umqalo ungena kule cast of subscribe button ukuze uzothola konke okwenzakalayo kulona le cast bafethu lamba phambili. So bafethu leli cast liyafundisa, liyaluleka, liyasiza ke bafethu einkingeni umuntu abasuke bebhekene nazo ke emakhaya. Ngenzeka ukuthi mhlambe kuyesaba ukuthi usondele ngaphambili uzobe kudaba lakho ngenxa yokuthi usaba amakhamera. Kodwa ke mhlawumbe ukubukela ama-show anje mhlawumbe futhi nawe uyathola ukuthi mhlawumbe kuleyo nkinga mhlawumbe ubhekene nayo mhlawumbe ungakwazi kanjani ukuphuma. So ungakhohlwa ukulike, ukucomment, ukushare ukuze ke bafethu ukucomment ikhona ukuzisiza kahle ukuthi mhlawumbe sibone ukuthi mhlawumbe singalungisaphi kuona noma ikuyona ishow esikade siyishutha mhlawumbe masibhekana mhlawumbe ngelinye lamalanga masihlangana mhlawumbe indlela mhlawumbe engagculisa wena. So njengamanje ngithi nje walinge futhi ukhohle ukudownload i-app yakwa EasyBet. EasyBet bafethu uzenzela imali ngaphandle kokuthi ke uhambe uyosebenza 9 to 12 noma 10 to 8. So ngaphandle kwalokho mfethu uthi nje uhlele ekhaya ube ne-smartphone upeje lapha udlala amagame usebenzisa promo code ethi ZOSO ZOSO yeah. So nje mfethu ungakhohlwa kanjalo. So njengamanje kunodaba la mfethu la kade wayisengibhalela mfowethu so ngibonile ukuthi hayi asimvashele mfowethu namhlanje sibone ukuthi mhlawumbe singakwazi kanjani ukuthi sikhulumisane size ukuthi udaba lakhe lume kanjani yizeke mina sengilazi kodwa ke njengamanje ayichazela ababukeli qhawe lami khamba kanjani umuntu wami ngiyaphila kunjani ngiyaphila wena wesile sikhona so umfowethu ubani wakaba udaba wobunendawo igama lami umxolisi ngwangubani qhawe lami ngidabuka endaweni yakwaMashu kaB so wazalelwa khona la hayi angikaze ngizalelwe yila wazalelwa ngazalelwa endaweni yaseMpangeni Samthetho hawo bakithi usaya nje khona hayi ukusayiwa khona uchazele mfethu ukuthi udaba lakho lumi kanjani udaba lami lalumi kanje kahle kunosisi wami engifuna ukuthi ningilekelele ukuthi nihambe niyongilandisa yena niyongifunisa yena lapho asahlala khona nendoda yakhe so manje lokho kungiphatha kabi ukuthi ngathi kunomuntu ongavele ethathe nje usisi wakho avela uhlala naye ngaphandle ukuthi ayokhokha noma ayocela isihlobo esihle noma kwenziwe umuntu yabo so kodwa ke lokho ke kudaleka ekutheni mina naye usisi wami mina kahle angena umuntu okhuluma kakhulu yabo umuntu nje ophansi uyayibona le nto le kodwa into mangabe isuka ibed true and kumele ukuthi ilungiseke futhi le nto ngendlela eright ukuze sikwazi ukuthi sizwane siqhubeke siphambili yabo so usisi wami kahle bengihlala naye la ekhaya njengoba sengasekho sashonelwa abazali so manje wabona ukuthi athole ithuba lokuthi avele azenzele noma yini angazi noma mhlawumbe ubebona ngesimo esiphila ngaphansi kwaso la ekhaya noma kanjani angazi kodwa manje ngizocela wena ukuthi iqhawe lami ukuthi uhambe uyongifunisa yena niphila ngaphansi kwasiphi isimo ekhaya kahle njengoba sashonelwa abazali bengingasebenzi mina shiya ke lokho ukuthi mhlambe umsebenzi ngisanda ukuthola kodwa nje akekho umuntu obesebenza yabo so besihlupheka ngakubeka kanjalo so ngifuna ukuthola la ukuthi wena uke wakhuluma naye usisi wami ngeke ngakhuluma naye kodwa manje akangilaleli mina uthini ungangilaleli kwakhe ukekhuluma amagama eziswana kumina yabo ungibiza ngawonke nje amagama ngiyindoda lutho mhlambe yabo nje lawo magama lawo abhlungu so manje kunzima indlela ebesiphila ngaphansi isimo ebesiphila ngaphansi kwaso la ekhaya yabo so sengibuzela ukuthi mhlawumbe uke wayani khona lapha lapho ahlala khona mhlawumbe nendoda angikaze ngiye ngoba bengicina ukuthi sikhulume waya ukazi uyini lapho ahlala khona nendoda ngake ngaya khona uyombheka kwasho ukuthi ayingangami yabo kwenzakalani khona indlela enzakala ngakhona umfowethu wangikhipha ngendluzula yabo wangafuna ukuthi sihlale phansi sixoxe naye usisi wami wangangizwa yabo so wakhombisa nje ukuthi nje akangizosidalo mngana nsisi wakho umdala kunawe noma no usisi mncane kunami ungemuva kunami mina ngimdala nje kunaye manje abadala abekhona abadala bakini mhlawumbe ngabe phela udaba mhlawumbe ngawuqale walibeka kubona noma wabatshela balungisa yabo bakhona abantu abadala ekhaya ukuthi ke bahlala kude njengoba nje
mfethu angazi ukuthi ngachaza ngizini but nje abafuna ukungenelela kulezi zinto lezi zakini zakithi nje kakhulu ngoba angathini abantu abayihlobo yeah abantu abayihlobo ifethu osonina nihlala la ekhaya noma wakho nobaba wakho sahlala nje la ekhaya kunzima mfethu manje ube njani ke pho ikhula pho benizwana kanjani pho benizwana noma beninjani besizwana ukuthi nje umuntu ebengikwazi ukuthi ngimkhalime uma ngabe siza kulezi zinto lezi zomajola nokuhlupha abangani uyayibona bengikwazi ukuthi ngimkhaliphe yabo kodwa manje ngiyabona ukuthi angazi noma mhlawumbe ngathi stage nabantu besho njalo banje stage nimemngani bomuntu obanje stage phela kuyashiyana ukubanje stage khona umuntu othothi mhlawumbe stage simbambe eseminyakeni esila mhlawumbe ku 1920 uyayibona lo kodwa yena ngokomnyaka yakhe nje hayi ula ko 22 ayocela nipho ukukhuluma naye umfonela sekunezinsukwana ngamfonele kodwa nje akuzona insuku ethe kwazindana indaba memfonela kuthiwani uma ngabe ngimfonela mfethu ubuye ngawabamba umfoni wami yabo ubuye ngawabamba isidalo nje amafoni wami hayi ngicela ukuthi uphinde mhlawumbe umzame mfethu awumzame ndoda awumzame mfethu ke simuzi ukuthi uzothini inkinga amantombazane ayinkinga kakhulu wena kuyahlangana uDumakoti hayi lutho kwamanje hayi lutho indaba angahlangani ayo kwamanje hayi ngoba sisaphila ngaphansi kwalesimo ekhaya ngibona ukuthi kungakuhle ukuthi ngivele ngithathe nje umuntu wesifazane mhlawumbe sanomuntu kuphela ojola naye ngisanomuntu nje ngizwana naye kodwa hayi ukuthi bambene ingane nazo ingane nginayo yodwa yena usisi wakho ingane nazo ubengabi nazo fake loud phone Hello? Siswami kunjani? Hello? Ngishaya network. Hello? Umzame Awuthi imzame lapha. Ubhali number yakho. Ithi hayi mayibemeze. Okay, ngeke sekibemeze. Azobe nithatha. Angisho kusimzama. Hayi kunzima namathi ngishayele airtime ngizama ukuyithenga yazi washo-ke qha we shayona ngempela hayi ngayibamba phone manje cima mbele ifoni yami lapho inakho yani le nto le uzizothenga airtime yazi le phone yo hayi bro bese simdonsa ngo WhatsApp lutho akayipick up
Yiso nje mfethu kunzima kanjani nje mfethu ukuphila mfethu ngaphandle kwabazali mhlawumbe nibabili. Kunzima kakhulu uqhawela ukuphila ngaphandle kwabazali. Yeah. Ngoba manje okay. Fonele ngale. Sharp. Kunzima kakhulu ukuphila ngaphandle kwabazali. Kunezinto nje ezinye thothi mhlawumbe sibhekana nazo kuyadinga ukuthi ukwazi ukuthi ukhulume nomzali kodwa manje ungenzeki. Yeah. Yabo. Yeah. Kunzima kakhulu. Shubo. Hello? Siswami kunjani? Njani? Ngiyaphila nami. Ngikhuluma nobani? Angizwanga? Ngikhuluma nobani? Khuluma nomxolisi ubhuti wakho. Ayibo, ngicela manje ukubhlokha indaba engifonela ngina bengazazi manje. Inamba yakho. Ngithola ukuthi uma kumina ngabhlokha kodwa mina manje siphila ngifonela ngina bengazazi. Cha phela ukuthi ngikufonela ngeinamba ezihlukene akusho lutho lokho ngoba nakho sengiyakufonela into yangizwa ukuthi mina. Kuyasho ufunani mina because ngakuthola ngathi sifana namphansi na impilo yakho wena. Sami ngiyangilandelela uyangifonela ngabhlokha sili ngizama ukufona ngelambe ezinye manje. Ngicela ukuthi sihlale phansi bandla singakwazi ukuthi sikwazi ukuthi silungise izinto phakathi kwami nawe. Ayikho into engizokwazi ukukhuluma mina nawe ayikho into engizoshantsha nawe angikho into engishayisa nawe ayikho into engizokhuluma nawe nje esile mina nawe nje ngakutshela ngakufana phansi una impilo yakho nami ngiqhubele impilo yami ngeke yami. Manje ubona ukuthi kuzokusiza wena ukuthi uhlale nendoda ngaphandle kokukhokhela nazo impilo yakho nami nginake yami ngempela kungaphinde futhi ngokufonela. Vele wayivala ifoni. Hayi ngicabanga ukuthi qhawe ngithe ukuthi uyakwazi vele lapha ana kuya. Hayi ngiyakwazi. So kulula kakhulu qhawe. Ngicela ukuthi mhlambe azivele sishaya imoto mfethu siye khona yabo. Ngiyacela mfethu awungisize kakhulu. Uyamuzwa indlela adelela ngayo ukuthi umuntu onjani. So bafethu ngiyacela ukuthi nisibezele siye khona siyobona ukuthi kwenzakalani. Nkosi ayihambe nathi. Olaika. Yewe. Ninja. Sikona njani? Hayibo ngiqolisa Wona silungijwayela ngabo uSplis wena hayibo. Wona silungijwayela ngabo. UyaSplis wena. Uzosithatha amakhamera la. Indaba uSplis. Hayibo. Uphakamsela mina umuntu wami uSplis kanjani? Uphakamsela mina uSplis. Indaba usithola ngapi? Indaba usithola ngapi? Indaba usithola ngapi? Sonke. Ufuna ungena uba wena ungena. Uphakamsela mina umoya. Ungena. Qolisa wena. Mana siswamenzani wenzani nje wenzani ungijwayela ngapi ungafika uSplis mina ngijwayela ngapi emva yonke into esimenzele yona lo esimenzeleni awazi mana fethu mana fethu mana wena uslima sentombazane wena uslima nawe uslima safana wena mina ngibela ngithemba uma kumele unake impilo yakho lokudana nami ngilandela la manini bafethu manini bafethu mana siswama angithi yabo njengamasolumisayo yona leyo nto leyo umesa phela lo muntu athi yabona athi aboyisoko lakho ngithathela ummese manje aboyisoko lakho ngithathela ummese manje silitha umese lo muntu webheka uphamisela mina ummese lo uphamisela mina ummese kufunakala wena ngithaka afuna mina nangikuphila kwakhe uyakangilandela ndoda isebenzi ndoda angifuni kangilandela ngokuhambela basala abantu bakho mukolisa nabo angibazi nalabantu ushayeleni baye lozongithatha ngishayeleni indaba esilima wena baye lozongithatha indaba esilima ngithatha manje hamba nabo indaba esilima silima angisona isilima wena isilima ngithatha nami nangempilo yakho ndoda uyenzela ndoda leyo ukuhlala nomuntu omdala kangaka la ekhaya umuntu wami lo uyazi naye umnyaka nesihlalo ndawonye mani bafethu akhulunywe kahle manje iyona into ezokwenza uthatha usisi wami uzohlala naye la ekhaya ngaphandle uthi umenzele lutho hlala nemkade hlala awuboni lokho wena awuboni yini wena lokho indoda enjani kanti wena indoda enjani kanti wena manini bafethu manini asilungiseni bafethu siswami wena ungijwayela ngabo naphe wena hayibo mqolisa ushaba mqolisa
mfethu asikwazi sokhuzana nawe mfethu yezwa bra wami mana bafethu manini bafethu yabo ungijwayela kabi ayikho njengamanje into ezolunga la njengoba niqhubeka nje nenza kanje yabo ayikho into ezolunga njengamanje ngoba nokuqhubeka nenza kanje yabo so ukuthi ulalele mfethu ukuthi kwenzakala njengamanje sikwazi ukulungisa lento le yabo zohlonipha wena mfethu so njengamanje siswami ufuna wena ufunakala wena naye njengoba ubona sibhalelile nje yabo so manje ubona ukuthi uzokwenza kanjani ngalokuthi ngoba manje umfethu uyakufuna njengamanje umfethu kini irongwa lento yenzayo wena ukuthi wena uvela uzoyiganisa la ufuna ngibuyele ekhaya angiyiganisanga uyazi yena ngaso ngabe ekhaya sesixakekile mina naye unangu besenzela yonke into umuntu wami esenzela yonke into yena uyazi namanje umfake emsebenzini uyazi ukuthi ngidlala la futhi wekade lokho engincenga ethi ngisukela ngiyamthathi ngeke ngikwazi ukusuka la ngoba vese uyasisiza lo muntu engizwana naye uyasiza kwayena umsiza umfake emsebenzini manje ulobe ngilandela ngisengamblock efoni ngathi akahlwane emphansi anaka impilo yakhe akafuni ukuwina impilo yakhe kodwa sethole ngisho umsebenzi yonke le nto yenza wena i-right into yenza wena mina ngihappy la ngikhona ngihleli kahle anginankinga yena mana mfethu mana baba uyenzelani baba into enjeni umdala ngakho thina sashandana naye uyenzelani into yini ayikho into embi manje uzoyishipisela wena uzoyishipisa endodeni uzoyishipisa Musho ngisoka lesikhathi singilethela amakhosi ayonyanyisa manje ngoba nawe usuqhumbile usuthola umsebenzi ufaka wena futhi kulo msebenzi sengayishipisa okay wena uyayigaja ngalokho ukuthi ungifake emsebenzini uyayigaja wena ngalokho right ubona usunemali sengayishipisa mina sonke lesikhathi bengayishipisa mana awuchaze mfethu ngoba thina khona singakwazi la unhlanganise yini lo utshela useswa yakho ukuthi bahluphekile abantu abazali ngomthatha ngamfaka emsebenzini manje still zolisa mina futhi la ufuna emsebenzini wami ubheki bhuti wami manje awusitshela ngani konke lokho niyazana kanene mfethu niyazana umfethu siyazana naye ngiyamazi ngimthatha nje ubhuti wami yayizwa lonto uyena owangifaka emsebenzini ukuthi ngisiza ngoba nakho ngisiswele ekhaya manje ngoba nakho usethatha advantage ukuthi kumele athathe usisi wami naye azohlala naye la ekhaya uhlale nini kanti nawe uhlale nini kanti umjitha naye kanti uhlale nini kade ahlala naye usisi kade ahlala naye manje uyamthanda ile nto ngicika ukuthi usisa manje kade ahlala naye ngoba sesebenza isizosisa manje awusiphume labantu bakhamba nabo kumani ngize ngikwazi ukuthi ungijwayela kabi hamba namakhamera yakho mina ngiyindawo ngiyasala la hambani namakhamera yakho hamba mxolisi angizokwazi ukuhamba la angizokwazi ukuhamba la singakhulumile mina batshele nihambe ubatshele nihambe yenze ngibatshele Wesley uphamisela mina umoya mana mfethu ala bafethu baby umjela hamba namakhamera babi right into yenzayo i-right into yenzayo ukuthatha ingane ungayilobolile uzohlala nawe la ekhaya iyona engithandayo nami ngiyayithanda mana i-right into yenzayo akalindele ukuba Sofia ngoba sifanele mana i-right into yenzayo i-right kumina i-right ngoba siyathandana i-right siyathandana i-right wena i-right into la kumina i-right ngoba ngiyamthanda thathana ngiqosi ngamtshela lento bathi akaphume kumina angithi kudingana amalobolo manje ungasho kanjani ukuthi i-right lo nto leyo phela uzoza isikhathi mase sehlanganisa imali wena manje wena usula wena somfana usula wena somfana yazi wena isibindi sokusho mana mfethu athi benizwana khona isibulu safama umsebenzini ngiyafama umsebenzini mina nobheki umbisa ukuthi ufaka umsebenzini ngizwana mina nobheki usabona isikora ngoba nakho ngihlala nosisi wami ebona ukuthi sihluphekile ekhaya manje ngenxa lokho usethatha advantage ukuthi kumele athathe usisi wami azohlala naye kade angithatha nje mina kade angithatha wena ngoba ususebenza manje usubona manje ukuthi kumele ngiphilele ekhaya wena wena ubuthuleleni wena ngoba phela ukuthi uyasho nawe ukuthi kade wahlala naye wena ubuthuleleni wena isandlo sami man ubuthuleleni sonke lesikhathi ngoba kuthi wena kade umfethu ahlala naye uyahlala naye usisi wakho ubuthuleleni sonke lesikhathi wena usukhuluma ngoba angithi uyamuzwa manje angithi uyambona ngoba ususebenza angithi uyambona ngithini mina wena hamba nabantu bakamera usukhuluma ngoba usebenza yini man usukhuluma ngoba usebenza cha ngikhulumisa ngoba nakusebenza ungakhuluma ngani ke ungasebenzi abona ngiqolisi bungakhuluma ngani ungijwayela kabi mxolisi uyangijwayela mxolisi ngani ungasebenzi sonke lesikhathi ubuthule ngibone iphutha mfethu ngibone iphutha manje manje ngoba usuyasebenza nje usuphakamisa sunesifo esiphezulu namanje hayibo sunepakamo wena manje uqaleni ukuphakama uqaleni ukuphakama ujwayela ngabo uqaleni ukuphakama ujwayela ngabo usilisa uhamba ulamzi nabantu usilisa wena hamba la makhamera akho into yenzayo mfethu ngicela siyeke njengamanje yeso hamba
lalela bafethu yabo angithi mana baba kodwa engifuna ukuthi ukwazi baba ukuthi urong yabo nje umfowethu ngoba senixoshile nje ayikho into esizoyihlanganisa naye nawe ngicela ukuthi ukwazi lokho kufaka ekhanda ukuthi urong lento oyenzayo asinankinga nento oyenzayo kodwa irong into oyenzayo ukuthi uvela uthatha ingane ungayiloboli uzohlala nawo la ingane ngizoyilobola lo ayindle mana mina ngutshela mina ngeqiniso lesintu yeza ukuthi urong uyazazi nawo unemnyaka ngaki nje ngimdala nga 54 ngimdala manje ingane ke lengane ngoba ino 19 ingane siyathandana nayo ayilinde mina ngizozalela ubolo ngizolobola ngifuna ube naloko ulwazi baba wami ukuthi lento ayenzayo irong ufuna uyifake le nto ekhanda iphile kuwena ukuthi urong lento ayenzayo ngapha uma mhlambe ke lonto usulungisile ingane wahamba wayilungisa ingane kodwa kwamanje ngifuna uhlaye nakho lokho ekhanda lakho ungene la ekhanda lakho ukuthi urong kukho ngiyakuzwa lo ngiyakuzwa kukhona ngizokwenza kodwa alinde Funguzana manje uzolo. Limesela mfazi. Mana mfethu ngithe hamba. Ngizothatha labantu bakho bawusthatha wrong, uthatha umuntu wrong. Uyamcela uwrong. Hayibo, wazi ngibona wena. The hamba ayikho esihlanganisa nawe la uyezwa uyibuyela ngelinye ilanga uyezwa. Yes. Cela nisiphumele baba, cela nisiphumele. Cela nisiphumele hambani. Ngoba lositshela ukuthi wrong umuntu wami wrong ingane. Thanda upresident bomjolo wena, usupresident bomjolo. Hayibo hambani. Awuna abapresident bomjolo bo. Hambani nje, hambani. Sifunda hambani. Shayile emoto yabo futhi. Shayile emoto yabo. Ngole mase moto. Dodo, ahamba le dodo. Ngane, kamereni.